That's Alfred. Alfred no Alfred. You don't know what we talk about Alfred. The most you kill man get to the Tokyo. He's a person with like a small retirement plan. No, you're not going to take which tells you automatically I can make you not to work at work. Yes. You call no letters, you know, as you can and no, you are quite to work at. Yes. So to go so can you go out Walopulea dire ni arayo kete huko korora cia yake kona cio kwa nasi ko plaza Nasiko ya kirona mushara wale warutia wira kanjo ya Nairobi. Yes. Nio ma the main shareholders ile matakire media to cia risikiendagio leo cia nasiko ni agukite kurora na arakiuga atire o cia ne higuzu kuru agere kwa muruwe udire akimoya gai mathina orugo maikare no chuyo no kone kiumia kiumia kimwe na ciana cia muruwe na ciori ni ciendete muno tu acia gukawe tondu tikoro procedure ni mai find ni mona ai adventure so ni aregi tu arini o wa Freddy is a jalop no na no cia yoro cia ata si safari dali ni mage ya ona shape ya jalop makuwetwo ne gukawe na jitu aringi yake. Yes. Na matinda makegi uhoro wa mecibi to gukawe na kati mutengeri. Yes. Nyamera kaeni hapo na mapeleka mpaka Lugongo. Gari ya babu. Ni gari ya babu. Na wewe usiende buti huko kuna idhanwa. Gari jitu ari hari one mwako ni makena atoro ni marakagirio muto marakagirio godoroku buti ni mario ku arora driving mirror ona kana mario sawa amoria munasikiaje iria ciaro ni izi cia ikiro kia iguru maikara una moyo mucivi ndio marakerio kamukondoro kona konduthuri na gakunja akaiga mwena-ini wa kiria arawazi yako guru ya mweno atarike atari na ciana ndagatigaga ni uga ni andore mari culture yari muru ni akora mundu njira akamwe muto leo yale ciendete muno ciga tunataka gari ya gooks ni form inakuwa graffiti kwa paka na place na cheze yanga huko nyuma na matioragio na tulizangu gooks is just a guy you guy my guy you want to go in gooks car na dele tint ni madia makiona aja ani makena todo huko ya kinyagisa ngiri ni mundu popular ni magaithagio muno Razi ali madia maba tete ici ni ku avoid you know the rule of folk the rap market no uka ni okay boga iye cia mamori wakwa yeli and you know this one oyo akere makaroni this is oyo reunenie ya mwana soni wa yes you do akiona salimia this one salimia wao this is your father. Your father is the brother of this one. It's a cousin of your father, which is the nephew. Mchika hapo? We get it. Na makaheo marigo. Yes. Now we are to harahe ganire. Waro Freddy re. Ayera muru watiri. Dekure kia shukuru ashokio wa? Ashokio wano. Yes. Ama kuwatorora magire impromptu re. Mara insist ni ya hutu. Mara olio motakula nini. Mara uga ask we want milkshake. Milkshake re. Tiri ya bagiti. Asa. Tapana. Na milkshake re. Tiago dhuvia kedu tamugate. Nekenywaji kivyake. Negetieda yolitero outlets. Hapana. Acho kule ngora milkshake re.
ende ko thirio ko ni ukuigira na ngai ni ukuri hapa parking yes tondu ni moro ine na duka cia ikiro gia ke iguru yes arakimure nyamu igura guku aramera maramwire ekuigira moro ni kuigura iguragwo gaka nino niko kararehire fujo they always have a soft heart guka ari guka we akiuga ciana ni imugire muno makiingira makagura nyamu iyo yes akiingira hey wish shop you buy ndio gari yake hali agethire yamba kurohire irehu ni kuingihia indo tondu ina nyororo tarimbo ithanwa na kuhingura buti na kuhingane process ona actually ri ndeiguka era hosibani ucio akomerio giti arora giti gia thutha to tarimbo cia arwere matere thimwe mwena yes akaingira ku kwa miliki cheki amara when you are the one who know kile mnako munyuaga yes etishani maletia maraga ekiro ginya spectacles yes every cheki kile oznya mtuho to pagata freckles agata tui ayekirwa yes aroria yakuja pesa ngapi moja ni 850 ndio kakombe moja yes na usijui ama umeelewa CDP wale watu walikuwa laini mbele yetu wote kijana yangu okaya ngoge oka huyu na huyu ni pesa ngapi hiyo inakuja 1700 vikombe nataka tuelewane kama ni 850 nataka tuelewane mzuri wamekunywa kila mtu gakombe moja mimi sinjanywa mimi na nilitaka unitengenezee chai sasa hiyo mbili ndio unasema 1700 moja ni 850 so milioni 1700 na kama unataka chai utaongeza 650 chai 650 walo Freddy sisemi ati niandike maziwa huku Kio chai. Aiwa nataka mnieleze vizuri. Chai umesema ni pesa ngapi? 600 mzee and you are holding up the line. Kitu ya kwanza hii chai rudisha. Chai hatuwezi rudisha kwa dispense. Umire. Hii si ya kurudishwa kwa. Ile bilika mmetoa rudisha. Things don't work like that here. Kwa getoro asini ya manager. Maheo side ba manager. Mama mathie kado cira. Laini yake atia? Laini ethonge. Mzee kuna shida gani? Huyo mwe umesema wewe ndio nani? Sio baba Isa. Umeandika wakora. Wale watu mmeandika hapa mekora tu. Tupu. Wewe hata wewe ukisikia utasikia kuringeka. Utasikia kushtuka. Imagine watoto yangu na kunywa hiyo juice yao kombe pili hii kamujishana yako kana nitisha kikombe moja 850 nyingine 850 chai yangu 600 kero hajakosea mzee hivyo ndio tunauzanga mnauza hivyo ngai kwani tuko nishi gani? Komenyege shuka. Kalini. Looks kama ask for a chicken burger. Bebe ngoja hapa kwanza iko vita. Hebu kale halia kwenda kaa pale. Horo Fred ni akirehire. Fred 300. Noni ahorie muri aramura atiri. Mojo. Oi. Atiri. Yawa. Kaimwera gacia na tambunge. Niki. Atiriri. Tunyamo jojo nyona moke mogora tuma magana 805. Kaimanyu wake. Nyamwanga ciato imeitwa nini hiyo? Milkshake. Hiyo shima gogwa. Namo kama gorira. Ciana ici gacoka cierugamie. Niwe menyo rio weka tondu tha ici
ikombe icio macho na tata uma kindu na tweke no maragwa ningi magorerwo mbica marenda pizza makinya kendo no ni enda ugo ndiona magekua tutagukinyete rugongo ni mekuria nduma megukora show ya rugite mbeca icio ndagura hau ni iria njoragirwo iria ni njire kiumia kigima mugegetonia ciana oguo neki cai nie ndanyua matandatu ona twina nyokwa tutinyua cai ucio ciumia igiri wambia icio batigeni na matandatu na iria tondu ati urarutwo muberethi Tokyo huru hau nani wekirwo muhuyu na muhuyu niguo muingi andu acio na ndia njohi no na twokia gigutire ngurani ni muhuyu ngirigiro na magana matatu cikie na kuguru kumwe kwa ngari yakwa na iria riria twaraga ndiri ningetekera ucio ni murathukia ciana mitwe mayacoka mamenye ni kuri thina atia ona fundi wa maiga guku ararihwo manana mwena gwa fundi wa maiga ararihwo gakombe kau ni muhuraia maundu uru araikuti gakombe kau na mucara wa fundi bamuthenya mugimana na tindagia kana mahiga mumere wega kwambite kunjokeria mbia ciakwa ndamoya cai wa mbere turinyua mamu Nona cai ucio wao naguo ni ta njai ko machani meru ai macoke mandehia igana ria kuiga ngari oguo kuingira moro utheri ni kuramurire 25 kanitha-ini rugongo arawe icio na mwaka icio ni amandika thi 25 icio akire cio ndandikithitie pledge ya thoko ya giathi na ici macitanuka ta kubucia bana taka mutingirora ciana oguo na ciana irauga ti hunu konda mureire oguo mongere haria muri ela kuria Cinga kuria wetagwo Cinga yatura getwo Muirongi 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 ndiramenya kuria Cinga ni maranyitirwo ria kwiragwo indo ciana itire ke ndokeirwo nu na cikineragia mundu selectively Tigo okiragwo, but it's good to sanitize. If you know, you know. If you know, you are aware. Yes. You see what happened? Marari na kaundu na muchie uria Muirongi ni makiri mwanake wao omwe wonete uceri wa kimondo. Yes. Na mundu wonete uceri wa kimondo ni ekagiriro muno muchie na undu ucio ni umenagwo ni aria maigua hita mahinyiririo kimondo. And that is not going to change anytime soon. Yes. Kuria andu mokagiririo nguku ikomeire ke ikomeire matumbi igathinjwo ukahothwo generation ya nguku iriku Luciano rungiuma njui 14 gugathinjirwo mundu uriku ucio arugerwo thubu wa nguku. It happens and it is not going to change. Tondu mundu ucio nake ni akiri kindu gitagwo value, return value. Yes. To mundu ucio nguku yokiririo ri ni kuhuthiire ni aritiga njangiro leteriru cingigura nguku mutamburuko. Yes. Na ni akiruga magogo na to maundu na andu no kuri mundu ngirorwo guo ni itura kana muci aye uthinjirwo nguku enyo ika akamigwira ithinjirwo andu angi
Rĩu mũriũ ũcio wao Gĩkonyori yarayũkĩte kũu na nĩ arĩ mũkũikũ wake wĩtagwo Audi Q7 the latest. Iyo nĩ ngari horeru. Agũrĩte zero mileage. Ici cia kwĩrehera. This is your Ngong Road. Like a Boo Road area at what is that guy called? The gentleman who flies and sells cars. Caai and Caro. This is your Caai and Caro, guys. This is Audi Quattro Turbo. It's a Q7. Yes, very sophisticated machine. That car literally has a cockpit. If you know, you know. Speedometer it is totally net display TV. It is the virtue. Yes. No, you see, no one anika mutebio karavi. Is your how long speedometer now has a TV? My karanga umena mambura ri marakira muri ucio wao atiri koyo kidogo atulia neri matu riuri twina la bairi ri twi handu tuguhia goca Nyeri tauni twina andu tukona gikundi netukuona gavana mwalimu yaci tumagika ona mwalimu na tondu turaci uguo ri turaci kumwe haria tukinyeti uhoro wa gucagurana tutari kundi giki gitu na uyu muthuri ti abairi ri itwenda tumurugamie kundu kuria unene ogicoka guku muiru ogire nire ona no turaci wega yes riu nitukwendaga turi acuriana nie abaere na ngiri to tumurunda kezi ya ki oika ninge mutongoria ni nda batuni ukaingira handu winandu ukaingira na delegation ukonwo nawe we mundu wake kwandu riu umugera ati aniko tukwendaga atiriri na rinchia riu ni yakwa ni tuma na kagui ka Rafaeli kagui ni gabika bukara gake ni gatuchonoraga ringiriro ria handu totaruke kena ruko igiri wagakia injini gatirahoria matawa karakia matawa nginya muthenya wakia injini matawa makoerera na gatirahora riu ungitunengera mutu waku muiguri nuona riu no turodie na guo kou tukuona ke no rito tondu niwe mutongoria nake akuagwo urieka atia urioka na niwe ibure maina no kindu kia mwaburukia ni ndege tondu miukire ya mutongoria ni amba ekenderia ndugu ati mundu ucio no eke atia no atongorie riu tukwenda to no haha Nyeri utune mukoiko turie tucoke tutigo ikara tutigukora kurikite konyora mama ni soke ukia mugwika ngari on ndra make mistake ira handu ndirakuda kanyamu ndariga no kumikira maguta usually ndingaragia but I think that's why keba muno musenya waira so basically keba mugwika ngari yo yai na mukebe cheji mwakinya hario adresio saya ri ni ukinyo saya mwikira maguta ma gilbeptini mabeptini kiko ingira ngaini yojuze ona tekugura actually de ko yorio ne beptini aje tekugura muko mwikire ma gojiro kanga uko isine gari ya se tole premium models ni waga no ugade magututwana matucokie ni makubucokia haya inenda to ni nje tiro hali rugia ne horori nigu hoya kaide please mo inywere gari haria nionge turehera hai hau wega takati muno batiko ndehu hau wega takati muno utaniera ngari we ciororea kirurumia konyana marehero ara marehera mutoka hau katovue ha koragwe tia kato you know gari mugo kate kururumia ne ha ni raruruma baba enge hora ni raruruma wethie no guthimo guthimo tigwe katia no enge hora gwakiria
kuhinya rage bureki uhinya ni sawa no ru matanga na matimagarie acha maguta na bureki no uri akindu tari no kirasi na tondu Onesimus ni andikitwo ndereba kwa wax ni hoketwo niki public work yes nikego nyia tene yes kineo ngari makinyo gwari irathi atare gutithia ni ndo tora ngari wewe ayo yatiriri kande meingirie kuguru kahora tondu ni iraingira ki moko ni ndiramerage kana mauru twiduo ni aharana ni kilomita iria itigarite maguta macire itia ni ndirarikane tuonirio Onesimus irauga riu ina kilomita cigana 14 ni tuciete wega ni tugukorwo twakinya ki icio ni utukinyio saya yes marathi ni ngeire guoko riu ni njaga nyamu icama ungiigwe kiamba ndondo icio rauga wohe muchipi suza ichi cia gukutugura Japan titambura andu azuza ino nile amenya nginya mundu wa thutha marakinya nginya saya marageza petro ina ritwa rya kimaburi yes marakimiga hau rauga we mutia mafuta kunja we karibu 15 super uko na ile nyingine super makiro utanifungulia tank mzee haya Rafaeli Onesimus niwe kigonyi Rafaeli nake niko driver Rafaeli oi no twerirwo hari tangi ya maguta rirahingurirwo rekedo hari arikora rungu rwagiti no hutie rungu wagiti nire mugeka oya mugeka ai otekedo takiudiro na Rafaeli witu waya kijana ya mafuta kunja Ngari tunanunua kitabu sasa tunataka tujue nafungulio wapi mafuta bwana kele kurona darona aleta gisi serike gimaki ya maguta othe matiro ile mundu ina idea iguragiro haitangiri ya maguta yes na nirona ni ona ne tigire gutara no ihore anytime lu matige gatia matige risk marauga ndukihurire gikonyo maura gikonyo ni aroya thimo ndaraigua ni aroya metha nginya mundu witura ri ni aronyiteka riu ito veturu ri etire nginya makandika makongara cie hau marore kuria ngai no iguragirwo ke itangi kuna mundu arora auga ni mwire gore kwino ndio ile tu Daudi icio tutisi yoi ici mzaidi fu kaukara igura dicha iguru mara igura sani rufu marakia waipa cia thutha magetha itangi mara inyera haruruka yacokera bata kwe gari urekiri adaptive dump and a very advanced suspension system ginya nini kuruka gadi mai aya ya bata ya kialuruka ningi au kana gari no ndenyua maguta motaguku tame mole kizia mosara kiwa maguta tuona kane go sensa mole kizia mosara ki we sensa ga ekahingura mai kialu maro roke Dweru mu okorete thimo ta 20 cia mundu kwete ngai ni abo gatwika ki ni ukomaka origo kayonire kiundu yes nikimuze aje goti orue ugira itangire maguta turahingurira ate ha jikarira giti iruine ya mwena wa orio ha ande kedo TRC sie kianda
Aya, inaniko. Imbepukuka kijana. Anio guone sagio. Choka muchema ndio ze woi sagio. Chora nego kogia. Ai kelpel bauri gijaga. Ai kiroma guta. Ira kinya peptin ile mara keheto ni mwene. Sausan. Mara kiwa sagio sana. Siku ingine tutauliza nyinyi. Tunaona tumejua. Tutauliza. Hapa ni maondo mambo ngali mmondo akinione hapa tia haya gori. Tunotitoiga nona tuandike. Ukayo handover notes. Tondu riu ino nayo ni yakitwa aga katika guikaria gaku. Higa na koji. Ai yakia ngari. Ndwe yaku higa ona kuvuri atulisa ko karia kanini. Neo ndiri undu. Ona ria ukahingura nigethe ndina heho. Akiro usawa mnaweza enda. Ngari yo ri ni iria wahoria ri. It engages the parking brake automatically wa mehoria. Maraya kioria mareretwo. Negothie. Mera, please disengage parking brake to continue. Foot brake here. Yes. You see, the foot brake. It's a button. Yes. This is your foot brake. America kuika kala baeri gatiri ona hadi brake ni orojo no athirire wayo hadi brake yako ni ihiga. Yes. Maragi to mwana kyo uri ariki committee iri rajo ere to geikaro kingi heka undu iratwirai itoria ni origite warigia cukuru oka arauga atia nze rauga Rauga ngari ina hadi brake theini. Na akoni gwera ugari. O wewe wasoma ri. Tuoni hadi brake ya to twigweza tutirona hadi brake yayo. Mzai na titeri. Nadi. Ngari no akere batoni. Leo nege maguta ne yakena na challenge ngea hadi brake nge kura timete yotere itu to hinyagirie ka ethiete iyo nge kura ule ane take na koguku inya ni radio ranereria we Riu yakira heho Haro kando ta thate o mundu akigeragia ma o mundu akigeria umenyi wake. Yes. Haro kanya na keshina riu tutu twitagwo tu A4 tuwathi kara kindu display wira kari muthemba munari wonete nena nene gukire yaku o muthemba ojo you get excited and concerned marone thiurukitwo ndu ngai thiurukagwo muno acha hiyo ya kamiti marakuria wazayo ni aje oya ndio ngari yako naona inachorwa mbete ine kama hii nini mzai tunakoza kitu inaitwa hand brake manake shiramira tokea ninyi wote abi watu watoke hapa kilio kabato ni era disengage mara ona meiri mumu it was just there otoe doi. Yes. Leo mara ugatiri turutuya tuze tweka hari andika twahota gukinya kula muchemo ni turigane no kururira hari atwerwe na hadi brake na ha maguta na waya no me utuonia egichemukari tugihigurira ke bonnet ko Mara thodi no mara wiri atiri acha ngari ondu kana tweringi iyo ne ngari enge tutanga ona tutiko quality matawa yakagerio ha ona reke kwae gutuka tungithie tutukirwo ri tungichingi manira bara Kerie gweno onio marambite kugura usaya yothe ni we ngari otiao yo kudado makorio batoni
And of course netu akiugite haha there was a political complication mwena wao toduria wari urugame etagwo Sonko ni kule Sonko Senegal Osman Sonko eta Osman ti buvi ni Sonko wa Senegal. Yes. As we speak day 2 this is day 1. That is day 1 in office. Day 1 day Basirudio Maefei has appointed Osman Sonko as prime minister. Yes. Leo ni kurugama na jesi. Did you call a car by the letter Marelito? I think there was a mixed signal. Marachi again is on call out. Nadaga to Zemeki and the red when about a gas in Baga Inji. Songo Mulimutuba India Aba Kenya. I'm a very gazi Senegal. Wewe matiriani tete ripoti wega. Matiriani tete horo ti Sonko wow. Those Sonko ori just like our Sonko is a favorite of the youth. Yes, Sonko wa Senegal nake kori ari nake na youth ile. Yes. He is very popular with the youngsters. Ne mo menyonyo muno. Iyo toyo witu. Etoko atupeje huko pende the other. Yes. Anauzeko witu nake ri. Akonyairo transformer ini. Oya ikirio na kiano. Wairo drop line na transformer igikuo na road. Ciathiro. Yes. Na nigetha atageciria ati no acoke ari. Hari ari hakihandwo mujeci. Aya bibi nilipatiwa whisky. Bibi niliona sana sikapa whisky. Wakati leo nikaamua China hapa, nikasikia sasa jeshi ndio wanaongoza Nairobi. Leo nikasikia kwa unaenda aje? Mbuvi ni akaheana rugano wakura. Mbuvi ni akawa bibi leo mkubwa sana. Abiri akiugira wa boy. Afternoon moja nikamajua maneno. Alikara hende ahetago ugituika thia Tanzania. Yes. Ahetago thenyo muna rera ini. Ahetago mena eri. Akegwirwo boy. Yes. So, His Excellency Fei is a good politician. The mundu nake urugamete nawe ri. Tiba gwetererio. Ukiandwa miario. Na tatini mfati guthoma. Yes. Agikorwo the first day in office. Instant gratification. Reward. Loyalty must be paid instantly. Yes. Hiyo sasa ndio siasa. Vile inafaa kufanywa. So as we speak now, Prime Minister wa Senegal is Osman Sonko. Former jailbird. Yes. Naiketio theini. No ni wega wabe menya atiriri. Position nie yori. Ya Prime Minister. Karagona kau karatuonia atia. That is an appointive. Eko ne gothukio. Yes. Niwe tare goko deputy president yakoragwe running mate. Toto tikire prime minister thaici. We have only had 2 prime ministers in this country. We have a chief cabinet secretary. Yes. The prime minister abere yakire job. And then there was Tinga Wood. Yalego. Laila. A prime ministerial position that so dust. Kona kuwa feire magaika ni igoro kidogo na Sonkuri no he mundu mahinya ona ningi taenda gukwagarara no gucoka okaramu karia kamwandikire ile karamu anakulula na mwathane wa karamu kau ndaigire kuraihu okaramu kau akwandikire. No, Kurihio, I don't know whether they go back to parliament for that. But even if they do, presidents in Africa have serious control over parliament. Yes. Even here. And I think Osman is already biting more than he can swallow. Neke. As we speak, Prime Minister, Niara Kanali is here, Ekunegera President, he has proposed ministerial appointments. Leo how ne hoarora. Niara Baba. How nearora? Niafatiri oedimo. Ayona baya +254. Alelie. Kijana ya Jaramogi. Sio kijana. Ni kijana ya baba yake. Yes. Sio we nini. Hiyo kitu ni moto.
Ati arauga ni abangite kalisti gake amune anengere president na gathi nambere kuga atiri hatirĩ na option ndangĩrekiria president arute wĩra ũcio enyoika. Yes. So arenda kuonia munene atia. Arenda kuonia munene atiri ithe ndiakwehereirio rugame. Nĩ hau nĩ ndarĩ ndũgame ngeikio thĩini. Nĩ ndabangĩte thirikari na nĩ okay. Nĩ weno. Hau nĩ ho arora. Hau rĩ ndona gakĩnyitana very soon. Angĩthiĩ ũguo arathi. Yes. Ndarambia wega. Aje kuga sasa mimi nimekuja hapo kutembea PC hakuna. Angalia waziri mkuu amekuja hakuna hata choo. Carpet. Weka hapa nusu kapeti. Agakuma ndio ni aroleirio carpet cia kuorori nyuma. Ngoja wanasema wewe Kibaki nasema mimi lazima pia. Kama mimi waziri mkuu lazima napewa heshima yangu. Para kuja wao usema waziri mkuu. Hiyo kitu kubwa. Aria kiro juku atiga tent. Wasi manuso nkore. Aji atene. Ni aji atene. Ona agiareka president ya bendekirie maritwa. Abe amone. Amwira munene na hana ni ungianjekirira mundu ng'ania. Hagirira oyu. O ni ndamwiriire. Na please ni uramenya nezo nyitirire ke. Ye campaign. Gitu weke uratora is appointive. Yes. Ni aji atende. Mimi waziri mkuu. Ya ikana hede. Eta wasira. Raila Odinga. Twamuonete in his office. Na ndugathake na Raila anafuta president uyo sitting. I am saying that the following ministers have been fired immediately. William Ruto. Ema futaliye now. Ilikuwa ina skado ka bebe. I am firing them with immediate effect. William Samoei Ruto. Akirohio hapana. Sasa wewe wacha hiyo. Umekuja zaidi. Sio hii hapana. No. Hiyo kazi. You can't be any use. You are useless. When it comes to a point, these are here. Where's you, babe? There's only one appointing authority. Nani alikupea ruhusa? No, but Raila, you give it up to him. Arogamile on national TV. Akemafuta. Akiroa huyu dugi chonoka. Dugi iliki. Nani analisti? Na duake. Zongo wa Senegal. Yes. Ni akwenda na ihenya oke gatu agathi kuigire guku. Yes. Ahoya ngekirira. Ahoyo horo. Maikara na baba tinga wuja lego. Yes, chuma liet. Raila Molo Odinga. Engineer. Yes. And former government operative. Yes. Mamuhekirira mamwere atiriri. Gĩturwa kĩu gĩa prime minister nĩ rĩtwa inene mũgathe ũrĩa mũnene rĩ nĩ akĩnyihagia abe erwo nĩ tinga wuja lego atĩrĩrĩa gwokĩte gĩkombe kia World Cup, the trophy. You know he does tours just before the World Cup. Na watho ugĩte kĩhutagio by only one person. Heads of state. Mwĩre nĩ ageririe gũikia guoko hau gũgĩcuthwo. Eria mĩcene. Twara mĩcene na kũu n'ũyũ. Turuta wĩra n'ũyũ hera. Ragan. Dongo ndiakwenda oke gũkũ ahoekirĩra mwĩraga mũno rĩu ahoekirĩra na mwe prime minister witũ was the constitution. Yes. Ndigweciria president nĩangĩamũbutirio ro ũguo because again it was like what do you call this? Government of national unity. After talks. Yes. Heavy talks led by an international statesman. Kofi Annan.
so ngocio nioke gukwa ho ekirira amenye ona hivi majuzi yes ati president no anyihirio na deputy president rera yes Eo tiaten na the constitutional office yes bari baro tire nake no amuhorerie no amunyihirie rera utigwo na retwa tu utigwo na retwa no afizikereni. We have seen it before. So nko Senegal amenya ati onao thana uria wekuo thaici uikaire giturwa uria uranengerirwo ruhiu ni umwe hotana ne ugire atiriri munene wake amwirigite tene muno. Aire bas marigasu Uhuru Kenyatta, we have not spoken in a long time. Amenya mundu hora irio nginya thimu Avika ora gaturwa disappointing and mundu anoya ruhiu ri kuge ukuo watu huwa wanage ukuo sana hapa Afrika wesi uwe Afrika tapigwa mpilipili kwa basho na hiyo sio criminal. Goko ni ukugarurukwo na wathaka othi thiini songo wa Senegal ni acere guku thiko igiri ahoya ngekirira prime ministers monoti you know there is the office of the prime minister that akore aweta go the Britain yes those are now serious prime ministerial kana Ethiopia or Israel yes isi igiri ni gwetherwo handu we tondu itemi wanyitire gwetherwo tondu riu we nawe ri ni warugamire na akiria na thuraku cigeikia kura na region ile ore ugere ni waderivire lakini ikikuja ni kwenye ushawishi na usemi wa kiserikali it's only one person his excellency the president engineer Tasha ugaja komle alore afutete hedi yori the then is minister wa agriculture William Ruto now president na Sam Ngari education minister akirwa shonoka no yo tuete uku ela iko